liyakhula sibili futhi ke lisewukhula kakhulu kunaloko lelingekho khona eboneni kwendele ukuthi sive lesilapha singale sinezizathu sawufuna emathuba le nale lapha nje sikwabonakala ukuthi njoba kuphoswa ema-industries le nalapha kufuneka sithwale leyo industry engabonakala ukuthi into setup la kungene sive sisebenze khona la madudane okananivukela madudane lapha kuba malula kunokuhamba uyofuna umsebenzi le ekhashane ukhanze ukuthi soenda ema-rentals ubhadala ema-rentals iminyaka yonke kanti nangabe umadudane lelikhaya udawu-investa kulelikhaya ukhulise lelikhaya kwendele ukuthi nebantwana nalabayolansela bakhanze impilo engiyo ekunene kepha konke lokho kuyakwenteka ngalo ibambisano ekunene sivukotile nasitondusela lapha nilungisela okunyenti Solomane nihalalisa emkhosini ngentetfulo ngalo kwana lokho ngathi siyabonga sithi kwanze nalapho nithethe khona bekunene nanga kwekusho ukuthi complex yona lena le yakhiwe benguni nayo sevele ibusisiwe bekunene siyabonga uNkulunkulu uyawusibusisa sonke bekunene